My tea's gone cold, I'm wondering why that I don't get it all. Morning rain clouds. My tea's gone cold, I'm wondering why that I don't get it all. Morning rain clouds on my window. I don't see it all. Batubara yang kemarin diajakin sama Asoka. I'm pretty sure you will fucking love this. Let's see what's up. This way. Kayu bakar. Oh, kayu bakar. Kayu bakar. So, Strip line. you want a strip line? I think I'll go with strip line. Need the bacon, please. Okay, boleh. And flapstick. By the way, ini what's this? Itu alioli. Alioli. Ya, white alioli dengan basil ya. Oh, pakai Jadi basil. basil alioli. Jadi kalau masih Jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu tak mau mengerti. Kau bawakan segelas. Apa itu? lebih bagus pakai ini sih. Sebenarnya keduanya siso kan. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada sih. Nggak garam dari gini kecuali import. Cium wanginya guys. Yang bikin gue kaget, Bahana lihat semua bajunya yang Gaudi collab sama Awkarin itu bahannya gila. Ini bahannya enak semua, kayak bener-bener semua. Hal yang bikin tadi gue kaget banget sama bahannya. Blazer nih, dalemannya itu tetap bahan kayak luarnya gitu loh. Bahannya sama, bukan yang dalamnya licin-licin. Nih, yang ini juga sama. Dalemannya tuh tetap bahan luarnya. Jadi kayak super comfortable, kayak jarang. Biasanya blazer tuh dalemannya tuh yang licin-licin gitu, jadi kayak panas. Hal nomor 2 yang love banget sama koleksi Gaudi collab Karin itu is very detailed. Hal nomor 2 yang love banget sama koleksi Gaudi collab Karin itu is very detail, kayak cuttingan-cuttingannya, dan dia rapih gitu kayak. Terus ini yang blazer tadi, dia tuh belakangnya tuh ada kerutnya gitu kayak. Terus kayak celananya ini, ya gue bahan gak perlu ngomong lagi ya, cuman kayak lihat detailnya kayak super love. Terus ini tank top yang bahan rips, dia ada 2 model tadi. Kayak bahan rips sih super enak ya. Terus kalau buat harga, kalian udah tau lah kalau harga Gaudi tuh super affordable. Gue baru naik nih, taunya buat sisa di sini, kita tinggal jalan kaki. Najis. Astagfirullah, nih mobil belakang kayak ya Allah. Masuk. Aduh, maju lagi. Ini dia, tuh. Coba lihat dulu, coba. Gua kehabisan bara di rumah, jadi kita sisa di luar. Gue sisa. Ini serpihan mutiara retak, sepi.
Ramayana. Yang bapak-bapak lagi bikin shisha di pojok. Ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu. Enggak, ibu dan ibu. Iya, iya. Saya tongkrongannya di sana kebetulan. Ini Om Karin ya. Om. Aduh ya ampun tangannya. Aduh. Kenapa? Maunya Mimi. Mas banget anjir bisa. Iya kan? So happy you're mine. Gue tuh amazed banget deh sama kayak makhluk hidup gitu loh, kayak gimana manusia bisa jadi segede ini dari sekecil ini. Tuh lihat, wow, masih kecil banget ini. Tuh lihat jempolnya segede jempol gue tapi semuanya. Aduh kecil. Mamu lu nih. That shit so smooth. Tuangin mo, she put it in the freezer cause it's cold. Shawty asked me how my life goes. Gue bilang gak ada diri lo. You in the back, I did it all. And I ain't gon' front, man, I did it all. Nominasi, piala Ami. Album terbaik. Boy, if I'm right, I'm right. Aku pakai bitch all night. Aku make it scream sayang. Di ranjang gue suruh kayang. Mulai perkara sama sedewa. 19 dan Oktober. Semua setara, ya sama aja. Ambil gelas, tuangin mo. Morning rain pops off my window. I can see it all. Even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, and it in my mind saying that it's not so bad. It's not so bad. What the fuck? Hey yo, what the fuck? Yo, that was fire. That's my wife. That's my best friend. That's my fucking wife. Yo, proud hobby. Okay, I'm so proud. Not so bad. It's not so bad. Yeah, nothing's ever really bad, nothing's what it seems. I don't ever play in movies, but I always kill the scene. Take a long ass look before you make long ass decisions. And I may not be a doctor, but I stab it like incision. 2020 vision, that be too long years ago. I be focused on my craft and my neck covered in gold. And the people that don't know me might just hate me for the fuck of it. And I don't give a fuck about it, do it for the love of it. Cause passion is progression, always based upon the testament. My tea is getting cold, my chamomile, I'm about to sip it. The difference me and you, I sip it, tea while you be spilling. I've been feeling too content to worry about these people's mess. So roll the gas and let it pass, the moment's about to make you laugh. But I'm the first in every ranking, but I never passed the class.